India le Pakistan te boruakin that lam alapan me ulowe. India chuan an sahuat Indus lui tui khoi chung changa man la a. Malak tumna an nei zui ngal zat boka. Chuti rualin Russia President Vladimir Putin a chuan firfiak do konga India thlop thua soi chuaka. Pakistan chuan nuclear ral thuam chelek thlengin an soi chuak ve boka. Ram rialani se inka hai thut hlung bo chiat na alakal chun zomzel bokane. Firfiak ten chet nuwa India in Pakistan laka achet na masaber. Indus Water Treaty ti top na India chuan ati takzet tilantira. Pakistan a luang lut chenap lui khuana. Galigar da matrangin tuyan pechuak dulowa. An khuap tling puaw maya. Hebaka hian jalum lui khuana Kisan Ganga de matrangin tui tlem zok luantiran tumbokane. Hemitur hian karkhachung vel soi ho na le en chinna neya. Tui khuana ahim do niya alan nuwa an khuap ta. Tundin huna chuan ahma a lui tui za som kwa vel chu an khuap betlat theya. Hetiang deu bok hian jalum luya po hian an kalpui do niyin National Hydroelectric Power Corporation chuan an soi. Firfiak ten chet nuwa India chuan kum somruk chung an lo man to in rem na. Indus Water Treaty chu an ti topa. He in rem na hi India chuan achhor lem lo boka. India chuan trangkai zokin tuna ahmang theidon nina langane. Chenap luile ahnar te chu kolphetha siam na mun li vela khuwa belle tuma. Hei hi kumsahni somni pahni chhovela zo turnima se project akal hlei theilo thunga. Pakistan lamin ando dalwang ani deu ber. Henga tang hian kolphetha megawatt sing khatvel pek chua theni don baka. Luitui te chu Kashmir ami ten trangkai zokin an mang theidona. Pakistan lam chuan hei hi andu lo hlea. In rem na bo chiat na ni ye tinan lo soisel to thrina. Amai ro chu India hian in rem na ati top ta ka chuan chakzokin ma ala in rin noma. In rem na ang khachuni se Pakistan hena hian kutatlak ma tharuk chungin ahril turania. Pakistan hian ado dalin project ti top dan alo ngai tua theidona ne. Tuyen khua belma hian tui khua na trua fai na an thoktel boka. Heipo hi in rem na an neila khachuan anti thei ngai lawa. Pakistan lama tui lian asiamin chiat na thenang ti ve na wangane. In rini khan heng te hi an kalpui trana. Tui khua hi reitak chung chu kalpui theni don lo ti thil chiang aneya. Mase India chuan sipai chakna ni lovin an nuna hnar thlengin an rek theni ti alantir na chikhataneya. Chenap lui phei hi chu Pakistanin adu to ka man thei. India in lo nei na tante kolphetha siam na tante le adang thren khata chau a man thei ani ngeya. In rini khan India chuan adu danin Pakistan huat zong takin a khoi lui ve tangat mayane. Hemini hian Pakistan chuan nuclear ral thuam phur thei. Leyatranga leilam ve ka thena missile ayan chin ve chi abokani kha. India hian missile chin na kha a hil hlea. Pakistan puan zarin zarna long chu India ram long cholna cholti ra phallo mai baka. Insum don ton na Pakistan ranga bungrolu tur chu a hrek ngal mak boka. Pakistan lam hian UAE, Singapore, Sri Lanka le adanga tangin bungrua kaltiran tuma. Customs lamin dandanan ngai tua nia soyane. Pakistan bungrua hi kumtin dollar maktaduai zanga huvel chu India rama aron luta. Anpek train ramdanga anthon chuak le trina. India ram chuan in nga na ta na mangeti na ro chu anilem lo thunga. Atumber chu ekonomia Pakistan rekania. Chu chuan firfiak te po a hrek tel tura an ngayane. Hetia India cheta ka chuan Pakistan lamin kanchang le tang atrulani chuan nuclear ral thuam thlengin kanchelekang titen soi chuaka. Pakistan ambassador to Russia Mohammed Khalid Jamali chuan India chuan sipai che tira tumti intelligence thudon na rintlak takatangin kantria. Document pu rotanga landanin India hian Pakistan mun thren khat bitumatum ngeya. Chu kaini chuan thil thlengei tura kan ruata. Mase kan lo se pui ruat tor mai don lova. Tuna Indus lui tui in rem na anti top tenen hian indona puang ani deu hot to. Pakistan chuan achak na zong in achang le dona.
atulani phot chuan nuclear ral thuam po kan mangmayang chu ati ambassador thu soi hi chu thu than lo ni ta se andrama ansipai ho tu pa ber pakistana mithil ti thei beran chal khovel muwa inlan tam lo general sayid asim muni rapoin chiang lawom lo nan india in sipai chakna mangani chuan rang takle na takin kan changlet ve nga lang atia india in chet thoni chuan a rule to kemo ayanai mo lo chan le ta intiam tina ani deuh berang chu pakistan hian nuclear ral thuam an soi chuak fo maya heral thuam hi india karna turte india vauna tan te a cher ani ve hrim boka nuclear ral thuam kan mangang ti hi in phen na tan ala mangzui tangar bokane an cher tira tanga tun thlengin chu chuan danglam na ala nei lawa an cher dan la chu ru khomin ane ram pahni te anin mu mo hrim pialama india chuan nuclear ral thuam a boi puya pakistan chuan kan nei ve ngai tiril ru apu ve ngal boka kumsang kha zakwa samsari pakhata india chuan pakistan hi indona a hnein aram peng bangladesh chu ram thanangin anin la hranga india sipai te in rol wang vekane kumsang kha zakwa samsari pahnia khan khati lion president zulkifar ali bhutto chuan islam ramte hian nuclear ral thuam hi kan mamo ramdang le sa khodang ramin minzuam lutuk ta e tin cher turin thutluk na asiam het sawa achan bulpui bero ro chu india wangane kumsang kha zakwa samruk pasaria india chuan nuclear hi abuai pui tran ati theya sarili khan pokrana hloting takin ayan chin boka buto hian india in herald thuam hlawm hi an nei chuan keini chuan trampui mithi po machondonila herald thuam hi kan nei ve trula in sen so kanin huamangai donane kongdang kan nei love alo ti to thrina nuclear ral thuam nei tur hian arukin ma an la zuita a pakistanin ral thuam a cher konga tho hlok berle abultum tu chu dr abdul kadir khana ania hepa hi netherlands a scientist sangina thok thrina pakistanin ral thuam hlawom cher dana ngai tua ti riat nuwa anrama hian uranium ti chakna khol design aruk chop ne na hoa pakistan thil boipui hi libya syria le china tenan pui boka china phei hi chuan an man romamo an pena sa hle niin an soya china lamero chu an phana sa hle thungane dr khana hi syria le north korea ten nuclear an boipui thei chan kha ani nge bok ral thuam cherna hi kahutan buna kumsang kha zakwa somriat pali chawa khan puak thei thi langin an siam thei to dr khana hian pakistan thilti hi engmaina su thei to lowang kanram min ti chiat tum tu telaka invena tur kan neya kanram hi om reng toang ngatea kumsang kha zakwa somkwa khan pakistan hian nuclear ral thuam machuanin kashmir buainai chingfel teang ani lo zongin indona chhum puin minbo boido ne arontia kumsang kha zakwa somkwa khan cia te chu danin pakistan chuan nuclear ral thuam hi pasaria tanga som pahni vel an nei to ne pakistan ral thuam cher hi khothlang ram tenan threa friendsin ahim china atira apui deurewa us norna wangin anin hnuk doka mase dr khana thil ru khoma wangin pakistan hi ankal zel theya us hian nuclear ral thuam a cher ti hi a hailem lo bok an satellite in an boipuina mun an bun laite alafua india in en chinna nei ro khachu us in a riat puimi alo thungane US President Bill Clinton a khan en chinna an kalpui don tumin nuclear ral thuam hi boipui to loula tranpuina dollar tu leding on nga kan peng cheutin Pakistan President Nawaz Sharif kha athlema ania ro chuan India kanel phave to don zo ke tin lo changa hlotling takin en chinna an nei zui ta ngal bokane tun thlengin chumi phena chuan an biruta ram pahni te anin ngir ngawa piangin Pakistan chuan a nuclear ral thuam hi an soi chuak deuh nge ya India ram mun tam zo ka phaturin a phurtu tur missile anin chop boka tranfung bera an mangzui ta zelane hetila hian Russia President Vladimir Putin a chuan Vawiin khan India President chu phone a bepopin
fir fiak do konga India thlop thu te poi khoi tu te chuan ro rel na munge se du ti te a ril ve boka Russia hian Germany laka nenan chan na victory day chu many kwa hian an mang do na India chuan defense minister tiratuma mase Pakistan nen an hetile ta sia atel pui thei ta don lo wane